Kaze mwese abakurikiranye Josh Music Channel, ino mwanya twigiramo byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'umuziki. Ikaze kandi mugira ibihe byiza. Uyu munsi wa none rero tugiye kwigana hamwe gitari nkuko mubibona, gitari acoustic. Acoustic aho itandukanira n'izindi gitari ndetse n'akarusho kayo, imirya uburyo yitwa n'amanota yigize n'uburyo ushobora kwiga mu gihe gitoya ugatangira nawe kwicuranga nk'abandi. Uyu munsi wa none rero tugiye kwiga gitari acoustic. Gitari acoustic icyambere itandukanye na zira gitari zindi tujya tubona, gitari bass, gitari electric bamwe bita solo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero turaza kwibanda cyane kuri gitari acoustic. Icyambere ugomba kubuzi kuri gitari acoustic, ifite ibice bitatu by'ingenzi aho itandukanira n'izindi gitari. Iyo tuvugira igice cyitwa umutwe ndetse tukagira n'igice cyitwa ijosi ndetse na baffle ya cyangwa se body mu rurimi rw'icyongereza, uko wabyita kose, ariko ni ibice bitatu by'ingenzi kugira ngo gitari acoustic ibe yuzuye. Iki gice rero niho turegerera amajwi ku buryo kino gice kiramutse kigize ikibazo, ibindi bice byose nabyo byagira ikibazo gikomeye cyane. Nkuko umuntu nawe iyo mu mutwe bitameze neza, n'ibice bindi by'umubiri bigira ingaruka. Tukagira noneho n'ijosi, ahantu ho dufatira amanota. Ibintu byose ni hano tubikorera. Noneho ahangaha niho ijwi risohokera kugira ngo umuntu abashe kumva ibyo uri gukora kuri gitari. Noneho tugiye kwigira hamwe noneho n'imirya. Iyi mirya uko ari 6 itandukanye n'izindi gitari, arizo usanga zifite imirya 4, imirya 6, imirya 5 bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kwigira hamwe acoustic y'imirya 6. Umwihariko wa acoustic yo ifite imirya 6. Imirya 6 yayo rero nayo ntabwo ibingana muri meziri, igiye itandukanye mu bunini, nicyo ibyituma ivuga bitandukanye. Tugiye rero kwiga amazina yayo. Noneho tugeze ku mazina y'ino mirya yose uko ari 6, tuyibara duhereye ku hasi: 1, 2, 3, 4, 5 ndetse na 6. Noneho amazina yayo, uyu murya wo hasi mutoya witwa mi, ndetse n'uwo hejuru munini nawo ukitwa mi. Ukurikiyeho wa kabiri ukitwa si, uyu ukurikiyeho ukitwa sol, uyu ukurikiyeho ukitwa re, uyu ukurikiyeho ukitwa ra. Mi, si, sol, re, ra, mi. Mu bintu noneho biraza kudufasha kugira ngo tubashe gufata amanota yacu. Turaza kwifashisha iki kiganza tukita amazina. Iki kiganza cyo uraza kugereza izina nawe wumva wifuza ryiza, ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri izi ntoki enye
kuko nizo dukunze gukoresha hano. Ntibivuze ko iki gikumye ntacyo kimaze, nacyo iyo kidahari ntushobora gucuranga neza nk'uko bikwiye. Urutoki rero turaza kurwita rimwe, urutoki turwite kabiri, urutoki turwite gatatu, urunguru turwite kane. Ngo biroroshye, rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ni ibingibi rero turaza kujya twifashisha. Tukaba tugira amanota 7. Ayo manota 7 akaba ariyo inota rya do. Urutoki rwa rimwe ruraza rufate ku murya wa kabiri, ndetse urutoki rwa kabiri rufate ku murya wa kane, ndetse urutoki rwa gatatu rufate umurya wa gatanu. Tugacuranga duhereye ku wa gatanu. Inota rya re ryo noneho, urutoki rwa rimwe ruraza rufate umurya wa gatatu, urutoki rwa kabiri rufate umurya wa mbere, urutoki rwa gatatu narwo rufate umurya wa kabiri, rwera ku wa kane. Noneho kuri mi, urutoki rwa rimwe rurafata ku murya wa gatatu, urutoki rwa kabiri rufate ku murya wa gatanu, urutoki rwa gatatu rufate ku murya wa kane. Tugacuranga duhereye ku murya wa gatandatu. Noneho ano manota tumaze kwiga tugiye kuyashyira no mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo bitazajya bigucanga mu gihe uhuye nabyo. Do mu rurimi rw'icyongereza yitwa C, noneho re mu rurimi rw'icyongereza ikitwa D, mi mu rurimi rw'icyongereza ikitwa E. Ibyo ngibyo mugende mubikoremo inshuro nyinshi, mubisubiremo, kandi ntucikwe n'isomo ry'ubutaha. Tuzareberaho andi manota agiye akurikiyeho agiye atandukanye. Ntuzacikwe, ntibagirwe gukora share, subscribe and comment. Sizo kubige